Что такое музей? Музей — это место, где можно стать чуточку ближе к прошлому, уйти от обыденности, найти вдохновение и расширить собственные горизонты восприятия мира. Какую же историю расскажет наш музей? Давным-давно был создан средний мир. Страна людей предков Саха, являющихся родственниками Аи. Сама изначальная матушка-земля была создана с восходящим пляшущим солнцем. До появления людей враждовали светлые божества и абагы. Побежденных не было, поскольку были они бессмертны, и решили они договориться между собой. Абагы отправились в Нижний мир, а светлые божества — в Верхний. Каттагай кулгахтах истебетех, ухарахтах көрөбетех, таңаз бүтей эті көстөр, эт бүтей уңоға кылбаяр, уңоқ бүтей силиите жалкыяр. Быхыланы билбетех, быртылаққа чугахабатах, былыттақ қаллаңы быкпатах, сиктах сергеуктемметех, сикей ахы себетех, силах талан үескәбет, көні жылығар уңоқтах, көссөманы майгылах, көстөрөтө көрүңнәк, күннәк қаллаңы көстүбәтәк, көрегейчан кокыз, көрейен тақсан кәлбит. Оннук олурдах кемге оңорон тутан эттакка, эттахатын кутуругун элебахан ылан, эргиде туппут курдук, эрген харатыгалар бар, эри халан си олорор, эрдагыстей уларын эбир түйін түйтін курдук, иримтен көстер арга халан истенетін алын кырытыттан, тыстах баттахтах тыгы таяк кыл, тиритин киретар пут курдук, бастах атахтах най харабылыт, күннүк усталанан, төс туараланан, күнү ылы күлүттен, күден өргүйен, күден тууян тағыста. Силәхтә киһи силе сиргитибет силлеете күстә, бургунас унах моха булгы барар бургаты буолла. Атырогус аяны көйен ihillibet, айданы сагланна. Сүйләдин сүргүйдә саллар, чагылган чагылыйда, кута от курбулада, өлүү бага өскәдә, алжаны бага арылынна, мүн бага буолла. Жорогостой берген жору хуңур атынан аяннатан астыран сендерен сиксетен, сыты аньядын курдук сырдырыгатчы табиннерен, сырдыгыра соолунан дыгы ылга тиен гырсер саналым.